pozdrav smo novi video, danas nastavimo sa serijalom Random igrice koje sam našao, malo će ovo biti serijal, nemam pojma, našao sam, evo vidio sam na reklami i nema zvuk, znači ja ću da ubacim muziku, nije bilo kao u reklami, kao neka žena dođe da napusti bebu, neće, pa se poradi u skupštini. Dobro, znači ja sam Donald Trump, ovdje ima pare, pa ću ovdje nešto provotiram, dobro. Este je bilo, Cream Store Office Surprise. Ajde. Ne razumijem ni sam što sam uradio sad dao. Ajde. Ok, ugasio sam internet. Opa! Sad malo bacam pare. Evo tebi kurvo jedna vararo. Evo i tebi domarko, ne tebi čarovi. Vidite kak si kika će se raspadne ti kad si ratni zarobljenik. Dobro, ajde. Nema sad. Ok, odnosno malo fajtu. Opa, gej fotoaparat. Jo, majko. Ma jebem ti balon, šta sad? Opa, Galaxy Note 4. Opa, aha, šta sad? Čekaj, bolje da se slikam, majmune. Aha. Čekaj. A kako je ovo da slikam? A mora kao da stanem tu, a? A lik dolazi po skupštini pa se svađa s ove što rade na kompjutera. A dobro. Samo da vratim ovo. Aha. Mora da stoji pa kao da ga držim ovo na njemu. Ok, šta sad? Sad ga ja snimam. A konta foru, ja sam kao paparac neki, a? Fired. A, kao varazene, a? Šta je ovo spijem? Sad će mi traži reklamu i dobit ću 100, a? No thanks. Dobro, da ima sad ima, I want to be business. Će dobio skurac. Šta se? Šta da smo ovo pohvatili, dobro. I šta sad? Evo ovako malo. Kako bre se čekaj? A možda moram samo da bojim, aj ovako. Evo ti. Ovo moram perverno, sad krenemo ovako. Ovako malo, ovako ovdje. Čipap. Ajde, potpisao sam ti se. Tako na stranici stavlju rukopis. Prank me. Jo, majko. I šta sad moram kao da kličem ovo, a? Super. Jo, majko, ajde. Ovdje ima neki milicajce. Opet neka skupština, šta je ovo? Ajde imamo. Šta je ovo? Tu ti sečem ovo. Kurac, ne si se pisati. Opa, evo. Uj bre, jebem ti moj, koji ti, znači. Da si se u pizdu materinu lepo. Uj bre, donjo. Jesam je frizer, a? Jebem ti majku, ti jebem što si me osisao. Ki da pratimo da izračuje bolesti pa mi otpada kosa kako si me osisao. Opa! Neći, šta neći? Neći slod? Evo ti. Nije dozvoljeno, evo. Znači moram kao da skinem nju. Evo tolike budale. Mogu nisam ni pogledao sad da sam kliknuo. Ok, šta sad? Opa, najbolji boss na svijetu, dobro. Čini mi se da sam budala, ajde. Kako sam uništio zakon fizike da se kapa, ne može sipati ovdje. Aj bre, kurvu jedna, pusti me da sipam kafu, cijelu noć papirologiju, ko Vučić. Nešto za Kosovo radi, on kurac za Kosovo Srbija, ali on to ne može da dokaže. Good morning boss, good morning, ajde, čibo. Dan 8 pređe, da vidimo. Šta je ovo? Ma da vidim slike, evo. Kick out, ću te i tebe. No thanks. Ajde, završim dan, ne vidim slike. Dobro. Šta sad?
Šta sad, ja trebam da križem inače će se rastuzi, ja? Evo tebi ljubic. Šta sad se bijete? Evo. Pa, i onda sad se bijemo. Okej. Ajde. I tebe, ajde majmune. Tebe neću, ti kuhaj, ajde, pička ti materina. Ok, idemo dalje. Kujeva. Aj, jebem mi u dupu. Op. Ok. Oj. Ćao. Ajde, malo pecivo. Uj. Njama. Oj. Isto samo čukat. Jedi bre, jedi. Šta sam srećna? Ja ti pojeo sve ovo što spremala, zgorelo, kiselo trobo. Opa, vadi kol, idemo. GTA San Andreas, hajde. Sad, Uj bre, GTA San Andreas, hajde igramo GTA, ovo. GTA, uj. Jebem ti milicu, idemo. To mogu samo ovako pa skrenem rusom. Ajde ovako. Uj! Ajde, presto sam. Ja jedini priziveo. Ajde da vidim šta je to. Opa! Kakje pare. Ma kakje prate. No thanks. Da Bog da vam poparate pare. Nemam pojma ni starajmo firmu i nešto. Evo, sad će mi traži 600 da pogledam reklamu, a? Neću, to je za trudnici. Ok, idemo, pijemo, ajde bre, vozi se bre budalo jedna. Evo, soka je pi, ovo govna, evo. Ne vidi malo što se tako spora. Sad, šta trebam da radim? Trebam ovako, a? Ne razumem. Šta treba? Ajde, dan 14, ajde. 140 evra. Hoće se. Znači ću ti prevesti ovo i ovo. Evo. Najeo se zgovno. Šta, sad kuka se? Kuka spizda i ti mati. Evo. Stavit ću ovdje. Sad, trebam puta 3, a? 32, kakve pare bre 32, vidi. Evo diamanti, joj, što ja bogat. Šta trebam, tu trebam da razostam, spojim 4, 8, 17, 32, evo. Logika, igrao sam ja ovakve igrice na Kiziju, ima jedna ovakva igrica. Evo ga, 32, i još jednom, 4, šta evo sad. 8, 16, 32, dobro. Imamo par ovih čuga što će ovdje da se boji do pezda. Ok, imamo ovdje uganjina. I šta sad? Opa, skenira lice. Uj! Ma nije ništa, samo malo. Ništa bilo. Evo malo uganjin. Da se slika. Ajde. Da prepozna javnost. O ništa bre nosi u pizdu materinu. Idemo bre pare. Manjin. Opa, šta evo, burger i čips. Ok, prodaju čarape, fidget spinnevi. Dobro, vino. Vidi slik. Popit. Ovo treba nabacim ovo govno. Sad zinat, neću da igram, čao.